tunapaswa kumrudia Mungu. Tunapaswa kutubu. Tunapaswa kuomba. Tunapaswa tuililie taifa letu. Tunapaswa kuomba amani ndani ya taifa letu. Tunapaswa kuomba rehema juu ya matendo yetu tunayoyaishi. Ikiwa sisi kama Watanzania, ikiwa kama sisi kanisa, njia zetu tunazozifanya si za kumpendeza Mungu, tuanguke, tupige magoti, tumwelekee Mungu, tumweleze Mungu makosa yetu, ya kwamba sisi tumekosa, ya kwamba sisi tumetenda dhambi. Mungu utusamehe, Mungu utuhurumie, Mungu utuoshe. Matendo yetu yamekuwa si ya kukupendeza. Leo Mungu utusamehe, leo Mungu utuhurumie, uhurumie watoto wetu, uhurumie wanawake wetu, wanaume wetu, wake zetu, waume zetu, ndugu zetu. Leo tukifanya hivyo mbele za Mungu, Mungu atatusamehe, Mungu ataturehemu. Hatuna haja ya kuendelea na kusimama katika majadiliano, katika mauzuniko, katika mateto, katika kusemezana mambo yasiyompendeza Mungu. Hatuna haja ya sisi kugombana sisi kwa sisi. Hatuna haja ya kutembea katika dhambi. Matendo haya tunayoyafanya, tambua dhambi imeingia katika milango yetu. Yesu anatuhitaji. Yesu anatuhitaji tutengeneze. Kama wana wa Israeli walipoyaona makosa yao, wakaona wamekosa, wakaamua kuanguka miguuni mwa Mungu, wakasema uovu wao, wakaibisha matendo yao, na Mungu akashuka akawaokoa, na Mungu akashuka akawasamehe. Ndugu zangu, unayotembea katika maisha yasiyompendeza Mungu, unaishi katika maisha ya dhambi, leo hii Mungu anakuhitaji uweze kutengeneza. Uweze kutengeneza. Tengeneza maisha yako. Tengeneza matendo yako. Tengeneza njia zako. Anza kumwabudu. Mkiri yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Katika kitabu kile, kama sijakosea, kitabu cha Walawi, kitabu cha Nyakati, kinasema kwamba ikiwa watu wangu wakijinyenyekesha na kutii na kuisikiliza sauti yangu na kuja mbele yangu na kunitafuta mimi kwa bidii, ndipo nitarehemu. Nitawarehemu watoto, nitawarehemu wa baba, nitawarehemu wa baba, nitarehemu taifa. Sisi kama taifa, sisi kama Watanzania, sisi kama wanaume, sisi kama wanawake, sisi kama watoto, turudi mbele za Mungu. Turudi mbele za Mungu. Tutubu. Tusiache njia zetu mbaya. Tuache matendo mabaya yasiyompendeza Mungu. Tupige magoti, tugaegae mbele za Mungu. Mungu aturehemu, aturudishie kusudi aliyotukusudia. Tumwabudu yeye.
tumpendeze yeye, tumwabudu yeye, wala tusienende katika kuzifuata miungu mingine, wala tusifuatishe tamaa za dunia na mambo yote ya ulimwengu huu. Ulimwengu huu hautufikishi mahali kokote, bali ulimwengu huu unakwenda kutupeleka jehanamu. Na katika maisha yetu haya tunayoyaishi, ikiwa tunatenda matendo mabaya, matendo haya mabaya tunayoyafanya yanatupeleka jehanamu. Mungu aliye mbinguni anatuwazia mema. Mungu anaiwazia taifa letu mema. Ni sisi tubadilike, ni sisi tutubu, ni sisi tumtumikie.